Iyandza inkhulumo yekutsi shangatsi esikhatsini lesitako bantfu kutawufute baphatse incwadzi lecinisekisa kutsi bagomile kute bangene kuletinye tetindzawo kuleli. Sinibutile kutsi ingabe kusho kutsini loko kuwe. Njengamanje kunabantu abazophoqeleka ukuthi mabagome bengahlosile hayi ngoba bengafuni ukugoma ngoba bengawu-understand umjovo usebenza kanjani. Obekubalekile ukuthi abantu mabafundiswe kodwa ke sebeyaphoqwa mangabe sekuzothiwa kufuneka lezi incwadi ukuze uzokwazi ukungena kwezinye indawo. Nyalo sesiyendiswa kahle kahle. Kube lento bayikhuluma kahle ekucaleni ukuthi umuntu nakafuna utawuya na angafuni angekayi. Siyakwazi lokho ukuthi funa siye siyojova. Mara nakusekuthiwa angeke singene tetindzawo letinye masingakajova sesiyendiswa kahle kahle. Mina ngibona ukuthi kuyinto right ukuthi manje nje kwendiwe yonke lemizamo le yonke lemitamo le indwawo ukuthi abantu bavaccine. Simane sivaccineni sonke bonkhosi. Sivuleni live sijabuleni sihambeni semthetho. Kunemithetho emine emele ujijikwe ngenxa kwesimo. Isimo esiphila ngaphansi kwaso njengamanje sishintshe kakhulu. Ezinye izinto kumele zishintshwe. Kube khona imithetho eshintshayo nakhona ku constitution laba. Yabona njengoba abantu abaningi bengafuna ukugoma. Phela kumanje izwe limile. Thina abanye sifuna ukuya phambili siyafuna ukugoma. Lokhu sihlukubeda lokhu straight. Lokhu sihlukubeda bamba ngoba le corona ayitelanga la ukuthi into zivalela ukuthi kuphi na kuphi singangeni. Bona lekusalako abadistribute le vaccine kuwo wonke emaclinic njengoba bashiwo kuhambe kuyojova kuphela. Lokhu sengiyo indlela yokuthi abantu bahlukubeteke emalungelo abo ngoba ekuqaleni mengameli bekayichazile ukuthi akekho umuntu lotawufosteleka ukuthi ahambe ayogoma kephanyalo ngoba sekuthiwa kufunakala kube netinqwadzi lokufanele dikhombise ukuthi umuntu ugomile. Sengiyo indlela ukuthi umuntu afosteleke. Lembone Yebabukeli SABC angeke ithwese ukudiphendulela ngayo.